Балаңыз гаджеттерге тәуелді болып, айтқаныңызды тыңдаудан қалды ма? Қытайлықтар бұл мәселені өте қатал жолмен шешкен. Қытайда 6 мен 14 жас аралығындағы ерке балаларға арналған арнайы әскери лагерлер өте танымал. Мұнда ата-ананың аялауына орын жоқ. 今天是个是也给的不谢谢，你的这边那个在的处理我不是是分析太多。那个某个俺家很大作业的，俺年纪是9岁，那个不什么都不晓得，我不生，但是就是想咱们回去鼓励一下自己好不好？加油，俺家的本事，加油！好，那些老师都上2步发言，放心看好不好？教官和我都在下面等你，那些老师都出来了，好，我之类的。Kaçan dedi. 지금 때도 시작하세요. 지나가서 요즘에 이제 또 뭐야? 이제 맞아, 방금 아래가 좀 저장으로 쓴다 동안만나. 하늘 저장으로. 刺激，有没有什么这些东西大家比较认可吗？就是可以是番茄锅，传的那些东西有当时要啥就是那种可能当时对的啥。我后来为什么他比较认可吗？我说下令的那种就是说。Siapa sih di sini mau ya? Ya. Terus juga itu kalau kita mau cari di soal tema. Itu kan ada kalau kita ini sudah cakap tema.他来这要干什么？干山针吗？大家看去这边呢？好像没看见了。哦，没看见了。就是啊，大哥，大哥，对吧？是不是？能不能坚持再坚持一天？是这样吗？能。还可以再多拉给你。老师说明天要滑雪了，祝你今天表现很乖。哦，好的，今天表现特别好是吧？哇，你那他哭了，你对滑雪了是吗？对，老师给我了一个棒棒糖。这是，他是不是高手呀？对，我在这想起，好，我在这交了好几个朋友，在这里跟你说。이제 신의 학습인데? 예, 신의 학습. 이게 그 지지행 하나 치가해? 그러네? 지지해? 그렇지. 이랬더니 예, 주요가 있어. 임명을 예, 주요. 이 주리기는 뭐? 어디서? 지지행 봐봐. 너 이게 그 계시게 인기를 봐. 얘가 어디 봤어? 알았어. 맞았어. 잤어. 예, 잤어. 잤어. 이제 열까? 이게咱就给你检查，你们还有几天？还有2天。几天通知了看？예. 알겠다. 怎么样？ 잤어? 习惯了吗？习惯了。enjoy다. 有没有我怎么像哥哥了你的 enjoy? 我哥哥2天，还有2天。也不잤어. 挺明显。我再过2天就回去了。要住的。知道没？そういう的なに。그래서 저는 게네. 똥꼬를 주면
头。就还逃过去。我提醒你，感觉可以。有点苦啊，我可以坚持。可以坚持. Cita lain sesama. Öylediklerge apaçlarga yurak sözünüz var mı? Evet, ay. Sen sandıkın, yemeğe bakanda, tamaklar sizin söyleyin, senin sözünü isteyeyim. Doğrudan yankılam. 多锻炼 club 一定要去多报答父母是吧？你感觉你到了这里以后有没有什么改变？有的。哪些呢？ Yendeki yıl 13 gidiyor. 12 yılında var. 12 kilemsiz. Öyledikler zorla peki koydum özünüz halap geldiniz mi? Özüm kaldık geldim. Özünüz halap geldiniz mi? Ben yana meşki cepalık mı ki? Cepalık etken bulmasa ben çıkayım. Cita lain sesinde mi? Apaçlıkta yarılan yurak sözünüz var mı? Seni sağındırır mısın ben? Sonra yüge barsın körsek. Apaç neymiş kaldı var? Hazır kızmet yok. Uyda sizler qarab, o'yinchilarni qilib qo'llashni sizlar qancha bola? Bir bala. Bir bala. Siz yolg'iz bolaman. Undan bo'lsa yaxshi mashq qilib qaytadan ikkinchi qo'l otashga yaxshi qaram bo'ladi. Dega ma? Ay, 你掏他们也真是的，啊，信号那个，可以。哎，学习怎么样？可以，在这边挺好的。哎呦，我的你啊，真棒，真棒，真是。您在山上咋样了？辛苦吗？现在下雨的天冷，特别冷。好吧，注意安全。好好好，干嘛呢？哦，好，我给他，好的，我回去。谁的那个了？耶。好的，你是一个小战士啊，你是当兵，好，知道了没？好。好，哎呀，辛苦了。